Easter Island hi Southeastern Pacific Ocean a Polynesian thierkar ania. Polynesian Triangle chim top kila mani. Easter Island a hian milim zaria somriat pasari lai mai te chu Rapa Nui hovin an siama. Chu alar pha tak em na chan polo ni tani. Easter Island hi tlangkang volcanic high island ania. Tun ma tlangkang pathumin asiam ania. Chung tlangkang volcanoes te chu Terawaka hian thierkar zau zok te asiama. Chaklam le chim lama tanga tlangkang pahniin poiki le rano chon an ron bel cha ta boka. Ti chon Easter Island chu kilthum nei ni in alowin siam ta ni. He island hi kilometer somni pali point paruka thui ania. Thierkar pianzia hi kilthum nei angania. Square kilometer za somruk pathum point paruka zawani. Dil tui thiang lim rano pathum ma oma. Rano kau, rano raraku le rano aroya te om hlomani. Kumsanga zakwa somkwa panga khan UNESCO chuan Easter Island hi World Heritage Site ta puanga. He thierkar mun tam takpo Rapa Nui National Park a siamani. Polynesian ho kha Easter Island a hian kum edi sangkhat vel kha nan chenga. Culture maktak mai hanneya. Chu thila chian em na evidence su moi le thil dang te po a omnual mai ni. Amai ro chu Polynesian red anti saju chi khatan la luta. An lo pun na sal luata thing an ei na sal le ni. Chu baka mishing an lo tamta ka wangin thing chu achereu na sata hlea. Aram ngot lem ta ka chuan chu chon Rapa Nui civilization na ti top ta ni. Kumsang ka sari somni pahnia European an lukhan mi singkha sanga vel ni thin kha sang ni vela antlatador meya. European sailor tele Peruvian slave run hun lai kumsang ka sari somruk te chuan Rapa Nui population ati kholo na sal hlea. Achan chu dam lo chungin he thierkar a hian an luta. An nat na te chu alo dar zau zel tamai ni. Easter Island hi khovel mishing lua lum thierkar omfal berte zinga mi ania. He thierkar atanga mishing omna mun nai ber chu Pitcairn Island ania. Mi som ngan chenga kilometer sang ni som sari panga hla omani. Tichon Easter Island chu chile in kumsang khazaria somriat pariata a opram mania. Sang ni som pani sen sa landanin mishing sanga zariat lai noma. Chung zinga za somruk vel te chu he thierkar mi le sa dik tak Rapa Nui hanni. Easter Island ti ming hi he thierkara European lut ma saber ni record. Dutch explorer Jacob Roggeveen chuan Easter Sunday ni April ninga a kher he mun ni luta. Heti lai kumsang khazasari somni pani vel hian Davis Island ti emo chu tlo tumin azong zok ma. Mase he thierkar a lutak sia chuan Roggeveen chuan Pastilen tina phuata a. Hei kumzabi som pariat na vela Dutch ho tonga Easter Island ti nani. He thierkar official Spanish name po hi Isla di Pascua ti nia. Chu po chu Easter Island ti na thawani. Tuna Polynesian tonga minge ro hi chu Rapa Nui Big Rapa ti ania. Hei kumsang khazaria somruk slave rate hun nuwa phua chawani. Barthel sanga zakwa somsari pali atanga landanin thuain hlan chona chuan he thierkar ming masaber chu Tepito ote kainga a Haumaka ti ania. Chu the little piece of island of Haumaka ti nani. Mase thumal pani hanlamrik thai oma piton Rapa Nui en ti le navel ti ania. Hanrem khom taila aom zia chu the navel of the world ti nani ome. Ming dang om le ta chu mataki terangi ti nia. Om zia chu eyes looking to the sky ti nani. Milim lian ta ka om nual maya. Chung ta chu mo ai ti ni. Hei Easter Island ming than pha tak na chan po ni re ngani. Kumsang khaza edi vela siaman ni. Hetiang milim lian hi zaria somriat pasari la yaumani. Easter Island heads ti a shilfia mai thin ni ma se an lu chawero ani big lova. An mal thleng vela topa. Then khate ro chu pianzet luan nei milim te po an inuk hlombok. Heng milim siam tu te hian milim kernan hian lung thau an manga. Chuan man ro chu
basal toki ani an man ruwa chu an ta thiam ve mai zel ani milim pakhat ker zo tur hian mi panga tanga paruk velin kum khat chung an thok trau thina ma se arolin mun than thanan ker sup thungani heng milim mo ai te hian an thla tu te thito te lu en tirani ma se mun li thana mun khat vel chau a huna da tur an nia tam tak chu rano raraku kwari le an laksana kong vela ke deute po mu tur om nual mai ni mo ai lian ber chu paro an tia ton somriat pahnia rit le fit som thum pani point som panga sei ani mo ai te nuk san tur hian mi za somriat atanga zani som nga velan nga ya ma se milim len zonga te po ain khat ve ome milim zinga som nga ti chu tu nai khan siam that le darem ania chung zingan siam that masak ber chu kumsang kha ko som nga pariata ana kena bicha ahu ature huke khani an nu son tan chu tu man lo ti dan thawan manga milim ngonga shuya phuarin an ti chedet deta anung lam le asir le lam atanga pot ton thewin malaman kaltir tadai maini he thliar ka le a then om loka motunu ya te chuan puk mak tak tak ka om nual maya chungzinga tam tak te chuan tun ma he muna cheng te loin ben bel dan le eizon dan te chu chin chiana mangin an tilang na sa le a puk tam tak atang te chuan rapan nui ho thon thu te po a hriat thei bokani Easter Island hian thuzia kan neya rongo ani French missionary irat chuan kumsang hazaria somruk pali khan alo report to bokani kha khati hun laya thliar kara lu then khate chuan an thuziak then kha chun thathiam theya mase tradition atanga landanin an hun lai khan lal chung kwa le puithiam ho chau te chu an le khathiam ani he thliar kara hian milim le puk mai baka mishing kut nu mak tak tak le chui tham tak tak atam le a mun hi a falin alung len thlak le mai boka mi te thin lung kuai thei tak thliar kar ni ngei turani tourist mit la em tu po an lo ni hlom ta ni Dunbreeze mayo kantia balike sel khoma lam kilometer nga vela la Irish coast a lungpui ading ut maya chulei lungban anga ding ur mai chu aminga down Patrick Head antia fitza somni parukla ya sang ala ni zui boknen amak dang dai ve le mai ni Dunbreeze the broken 40 te poinan soi thina abul vel khongwal te po hi kummak ta du eza thum som nga vel liam ta mi ani hlom bokani tun ai de ana sign helai lui pui tui temperature hi tun mai na lo sang le to thin bokani kumtin down Patrick Head hi mitam takin an tlo thina hele lungding ur mai chau hian kalchan ani lova sawa chi sang mak tak tak atam ema chung te chon turi sa hi plani chu baka hele lung banpul maya hian Atlantic Ocean tui phone in a siam pu kauma chu puk chu polnasian toin antia chu po chon ngai vena hlo le bok helai le lung ban ang de wading ur hi abul khombola tanga om san dei dan hi thon thu atam leya hele lungding ura hian hring ei geodrize gi om thina mi zengei om takania helai mun down Patrick Head tong trai tura local zia thin Saint Patrick a lo ti boy fo thina Patrick a chon pathian hena tong train lo ti boy zia tu chu la bo tu rin adila atu khwalo war chuan hring ei pa che na lai le lung chu khichadin tuifin riat lama tol phei ta dai mai ni hring ei chu tlan chuak thei to lovin a bo ta dai mai ni kumtlem te liam ta khan helicopter thlokin leilung ding ura chuan an watuma zanri kan zir chian nak chuan medieval hun laia sak in bang cultivation rich le concreting stone te an muchuak ta ni